Ndabasuje inshuti bakunzi ba Neza Media TV, reka twizere ko mumeze neza cyane mu byo muri gukora byose kandi amahoro y'Imana akomeje kubagendaho. Reka mvuge gutyo, amakuru yihuta tugezeho kano kanya, ibintu birahindutse cyane. General Rurankunda ageze muri mama 23. Biteye bite? Aya makuru kuri kwayo ni ukuhe? Hari andi makuru agaragaza ko M23 imaze gufata utundi duce mu bice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Ndakubwira uko ibintu byifashe hamwe n'andi makuru menshi cyane mbazaniye avugwa muri politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba muri rusange. Hari ibyatangajwe na William Ruto kuri Kenya, kuri Tshisekedi amuha gasopo. Ubwo nabyo turabigarukaho. Yamubwiye yahe magambo akomeye cyane avuga ko akwiye gukura mu kanwa u Rwanda akareka kuruhoza mu kanwa ke. Impamvu ni ihe mubwira ayo magambo akomeye gutyo? Ubwo nabyo turaje tubirebere hamwe. Moise Katumbi yarakaye cyane, yakoze igikorwa gikomeye cyane gishobora gukoma mu nkokora ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse n'ishyaka rye UDPS muri gahunda barimo zo guhindura itegeko nshinga. Byose turaje tubigarukeho. Ahubwo kandi hakaba n'andi makuru avuga ko umupaka wa Rusizi nawo utayari wafunzwe nyuma y'undi mupaka uheruka gufungwa uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku gice kigenzurwa na mama 23. Iby'iyi mipaka iri gufungwa bya hato na hato byo biteye bite? Reka twinjire muri aya makuru mbahaye ikaze. Ubwo nizere ko mwamaze gukora subscribe, gukanda like, gukanda share kugira ngo amakuru yacu rwose ajye bageraho 5 kuri 5 kandi mu buryo bworoshye bwihuse. Hari amakuru tugezeho kano kanya yihuta avuga ko umugabo witwa General Rurankunda, uyu nguyu yahoze n'ubundi muri twavuga ko yahoze muri M23 kubera ko n'ubundi ni imitwe ifite uruhererekane. Habanje uwitwa RCD Goma, uwo mutwe uza gusa naho ucika intege uvaho, hajyaho CNDP ya General Rurankunda ni wari uyiyoboye icyo gihe, haba mu buryo bwa politike no mu buryo bwa gisirikare. Nayo 2009 iza gucika intege kuko yahise anashyirwaho ibyaha na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Amerika. Biza kurangira aje mu Rwanda, ariko haza kuba undi mutwe nyine ariwo wa AFCM wa M23 ndetse uza kurwana kugeza ubwo 2013. Ni nayo mpamvu wiswe M23 kuko hari amasezerano Rurankunda iri yaragiranye n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9. Ubwo ngubwo ni bibiri, ngira ngo ni 2009 gutyo, hanyuma ntibyubahirizwa. Iyo tariki ni tariki 23 z'ukwezi kwa 3, ari M23 Mars 2009. Hanyuma M23 iza kubona izina gutyo kuko bavugaga ko ayo masezerano atigeze yubahirizwa ashyirwa mu bikorwa habe na gato. Bituma rero bashinga umutwe bayita M23 kugira ngo bibutse ubutegetsi bwariho ko ayo masezerano uko byagenda kose agomba gushyirwa mu bikorwa, atashyirwa mu bikorwa bakarwana kugeza ku munota wa nyuma nk'uko turi kubona uyu munsi bari kurwana. Rero murumva ko General Rurankunda ari mu bantu barwanye cyangwa se bahirimbanye kugira ngo abo mu bwoko bw'avuga ikinyarwanda cyangwa se by'umwihariko abatutsi bakomeza kwicwa ndetse bakanahunga igihugu cyabo babona uburenganzira bwabo. Nawe ari mu barwanye. Rero amakuru aragaragaza ko uyu musirikare ukomeye cyane yamaze kugera muri AFCM 23 ndetse yagaragaye i Masisi yakirwa mu cyubahiro mu buryo bukomeye cyane na General Sultan Emmanuel Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za AFCM 23. Aba bagabo bombi bafite amateka akomeye cyane mu gisirikare kuko rwose banarwanye mu ngabo za RP Inkotanyi zabohoye igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Iby'urugamba barabyumva cyane, barabizi neza. Rero bakaba kandi baranakunze no kugaragara muri politiki by'umwihariko nka General Rurankunda kuko usibye iby'imbunda cyangwa se byo gukoresha amasasu no kuyobora amaoperasiyo ya gisirikare, azi n'uburyo bwo kuyobora politiki kuko yanagiye yumvikana mu mbwirwaruhame zikomeye cyane. Uyu mugabo ni nawe wigeze kuvuga ati uko byagenda kose naba mpari cyangwa nahari, urugamba rw'abavuga ikinyarwanda ruzakomeza kubaho kugeza ku munota wa nyuma. Ushobora kuzapfa, ushobora kujyaho undi muyobozi, mu mutwe ushobora gusenyuka, ariko ntabwo urugamba ruzahagarara. kandi mubona ko ariko ibintu byifashe nguko. Rero amakuru agaragaza ko rwose uyu mugabo yaba yamaze gukandagira muri AFCM 23. Ubwo turazakomeza dukurikirane neza tumenye aya makuru uko biteye, ntihagira n'igitangazwa na AFCM 23 nacyo turakibatangariza kuri iyi nkuru kugira ngo tubabwire uko ibintu byifashe. Ahubwo reka dukubitire mu makuru avuga ko imirwano nayo yafashe indi ntera. Mu gitondo cya kare ni imirwano yarahereye ku munsi w'ejo,
amakuru yavugaga ko M23 yahanuye indege zo mu bwoko bwa Sukhoi, indege ya FARDC mu bwoko bwa Sukhoi. Ntabwo ari indege bakunze gukoresha cyane ku rugamba. Bamaze iminsi bakoresha za CH4, ni drone nyine, bakoresha kamikazi, bakoresha za KT6 ndetse izo nizo bagenda bakoresha. Ariko Sukhoi ntabwo bakunze kuzishora ku rugamba, cyane ko amakuru anava muri FARDC anagaragaza ko abazi gukoresha zino ndege za Sukhoi atari benshi, kuko inshuro zose bagiye bazikoresha zagiye ziyoba, nubwo avuga ko ari ikoranabuhanga rya M23 ziyobya, zagiye ziraswa nk'uko amakuru abivuga n'ubu ngubu ko yarashwe irasiwe mu bice ngiye no kukubwira. Rero ntabwo bya Sukhoi byigeze bibahira habe n'aka na gatoya. Ubu rero bari bigiriye inama bavuga bati tumaze iminsi dukoresha za CH4, dukoresha za kamikazi, dukoresha iki, ukabona ko zitagira ku ntego ndetse M23 ikazihanura, izindi zikayoba ku buryo ubona ko zitica abantu benshi nk'uko tuba tubigambiriye. Batereka dukoreshe Sukhoi 25. Nibwo rero bayimanuye mu rugamba, barimo ibitero maze iminsi bagaba kuri M23 mu bice bya za Bidegu, za Rugezi, za Karingi, za Karonge, aho ngaho za Gakenke, bagabayo ibitero bikomeye cyane. Bari kugaba none ibitero byo mu mirwano yo hasi, ariko n'ibitero byo mu kirere nyine bikoresheje izo ndege ndi kukubwira. Ejo bundi ho bari banazanyemo noneho kajugujugu. Rero nibwo bakoresheje iyo ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi, ariko M23 kwikubitiro yahise yihanura, ndetse binavuga ko haguye abasirikare bo ku rwego rw'ejo cyangwa se abofisiye bagera muri 3. Ntabwo nzi neza niba barimo ba kapitene, niba bari ba colonel, ariko icyo cyo nuko uri kuvuga ko hari abofisiye 3 bahasize agatwe bigendanye n'iraswa ryo ndege M23 yahanuye. Andi makuru aravuga ko iyo mirwano usibye ibyo mirwano iri kubera mu bice bya za Bidegu, bya Rugezi, za Gakenke, za Karingi, za Karongi, mu bice bya za Minembwe hari n'imirwano ubu ngubu ikomeye cyane iri ahantu bita mu Warungu, Kabare ndetse Karehe, akaba n'imirwano iri kubera Mwenga. Ibyo bice byose M23 yahafashe ibice byinshi cyane, uduce turenga 10 yahafashe, harimo two muri Warungu, two muri Kabare ndetse na Karehe nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Ubwo turaza gutohoza tumenye neza ngo tuduce n'utuhe hakozwe izi operation, kuko ni imirwano irangiye mu kanya kashize, tumenye ngo abahiciwe ni bangahe, ibirwanisho byabo byafashwe se ni ibihe, byose turabigarukaho. Cyo nuko M23 yakamejeje ku buryo ubona ko ibyo igisirikare cya leta ya Congo FARDC na coalition yacyo bari biringiye, aba FDLR, abazarendo na FARDC na FDNB, ntabwo biri kugerwaho. Bari biringiye iki? Bavugaga ko M23 kuva irekuye ibice byo muri Plaine de la Ruzizi cyangwa se mu kibaya cya Ruzizi, bagiye gucika intege M23 ku buryo ibyo kongera kurwana cyane bigiye kubashiramo, kuko bari kubona ko bari gushyirwaho igitutu na Amerika nk'uko nyine Congo yabitangazaga, bityo imbaraga zo kurwana zo zigahagarara. Ariko ibyo Abarundi bari guhura nabyo na FARDC muri Kivu Amajyepfo, muri Minembwe n'ahangaha nkubwiye no hafi n'aha nkubwiye, ni ibindi ntabwo byoroshye, kuko amakuru anavuga ko nubwo M23 asubiye inyuma ikava hafi n'umujyi wa Uvira, ariko yatunguje igitero gikomeye cyane ahitwa Imitamba, ku buryo abazarendo benshi bahashiriye. Nayo ni amakuru nkiri gutohoza kugira ngo mbabwire uko ibintu byifashe hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu rero urabona ko M23 mu buryo bwo kurekura ibice byo muri Plaine de la Ruzizi yari ifite intego zo kujya kwinjira mu bice bya za Warungu, za Mwenga, gutyo Karehe, Kabare, kuko harimo na gahunda zo kugira ngo ihagarike amaramforo na deployment y'ingabo za leta n'ibirwanisho biza ku rugamba biza muri Kivu y'Amajyepfo, muri Plaine de la Ruzizi, hari za Mpoezero n'ahandi, kuko ubundi bivuga ko biva za Kisangani ku kigo cy'indege cya Kisangani, bikaza ahangaha za Kabare, bikaza hanyine ku bibuga by'indege bihari, kugira ngo bahakuri izo ntwaro bazizane mu rugamba. M23 yo kuba yageze muri bice biraza kwagora cyane, birabiza icyuya. Intwaro ubwo bafite muri Uvira n'ahandi baragumana izo, abasirikare bafite baraguma nabo, ku buryo M23 iri buze kubaheza umwuka cyangwa se iri kubuze kubanigira aho ngaho, bakabara bacira nayo bamira. Kugeza rero hakaba ari gukorwa inama za hato na hato ziri gukorwa n'igisirikare cya leta na coalition. Inama zigomba kuba zirimo abayobozi bakuru muri FDLR, muri Wazalendo, muri FARDC ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi FDNB, kugira ngo bashakishe umuti na gahunda bafatira M23 nibura ngo bahagarike umuvuduko wayo, ku buryo ibice birimo za Mwenga, za Warungu, za Kabari na hehe bahagarika iyi mirwano, kuko ngo byabiri gukora mu nkokora cyangwa se byabiri kubakora kubatesha gahunda n'umugambi wabo barafite. Kuko muzwe FARDC muri gahunda barafite hari harimo
gufata ibice bya za Mikenke, za Karingi, za Karongi, za Bidegu, aho ngaho ku Ndondo hose bakahafata, bakamenya ko bari shuwa ko bahafashe hose, bityo bikazabaha inzira yo gufata Minembwe, kandi Minembwe ikaba yaba ari inzira nziza yo kurwanya M23, ndetse bo banavuga ko haba harimo na gahunda nziza zo kurwanya u Rwanda, kuko muzi ko muri imirwano iri kuba muri iyi minsi harimo n'ukuboko kwitwa Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, ndetse hakanavugwamo P5 ya Kayumba Nyamwasa. Bose bafite gahunda yo gushyiramo nabo support cyangwa se ubufasha bwabo kugira ngo FARDC ifate ibice byaho ngaho nari nkubwiye, noneho babone bafate na Minembwe, bityo ngo babone barwanye abo bita abanzi mu buryo buboroheye. Ariko sinzi ko bizapfa koroha, kuko ukurikije ibyo bari guhura nabyo hariya rwose ni ibindi bindi. Reka mbere y'uko mbabwira ibyatangajwe na William Ruto wa Kenya ndetse na Moise Katumbi ku butegetsi bwa Tshisekedi, tubanze tugaruke ku mupaka wundi wa Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri, nabyo tayari byamaze gufungwa. Abantu benshi basesengura nabi izi nkuru zigerekeranye n'iyi mipaka, kuko ejo bundi ubwo umupaka wa Rubavu wafungwaga, abantu batangiye kuvuga bati politike irimo ibibazo bikomeye cyane, ati no ku mwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, bati niyo mpamvu hahise hafatwa gahunda zo gufunga imipaka hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo bintu rwose mbanze nabigarukaho ntaho bihuriye, kuko munazi ko ibice biri byegereye imipaka y'u Rwanda na Kongo bigenzurwa na AFCM 23, nyuma y'uko yirukanye ingabo za leta Kinshasa nabi cyane. Murabyibuka yirukana Wazalendo FDL bakinagiza, nibwo rwose hazaga abacanshuro muzi uburyo baje bapfukamye M23 yabibishije icyo bari guhungira mu Rwanda babuze aho berekeza, ifata umujyi wa Goma. Icyo gihe nibwo M23 nyine yatangiye kugenzura ibyo bice byegereye u Rwanda. Byumvikana rero ko hagenzurwa na M23, kandi M23 nta kibazo ifitanye n'u Rwanda rwose mu buryo bwa politike mu by'ukuri. Rero ikibazo cyatumye hafungwa umupaka kugeza ubu cyanamaze no kumenyekana, ni ikibazo cya Ebola iri kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko i Goma. Ndetse M23 mwumvise ko yanafashe ingamba zo kugira ngo abantu bitwararike, bakora isuku, bagende bashyiramo intera, ibintu nk'ibyo ngibyo, ndetse n'abari kure ya Goma bitwararika gukora ingendo zaho za hato na hato, ibintu nk'ibyo. Rero nicyo cyatumye bafata uyu mupaka urafungwa, n'ubu nibyo byatumye imipaka ya Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri naho hafungwa, kugira ngo icyo kibazo, kuko mwumvise ko hari n'intabaza ya OMS ivuga ko ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo no muri Uganda kigomba kwitabwaho kugira ngo iyi Ebola ibe yafatirwa ingamba, ikumirwe, amazi atararenga inkombe. Nibyo byatumye rero umupaka ahangaha ikomeza kugenda ifungwa hagati y'impande zombi, imipaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tujye ku nkuru ivuga ko rwose Perezida wa Kenya William Ruto yavuze ko ikibazo cya M23 gikwiye gushakirwa umuti muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aho kugirwa ikibazo cy'u Rwanda. Ashimangira ko abarwanyi b'uyu mutwe ari abanyekongo bafite ibibazo bagomba kuganiraho na leta yabo. Ibi ngibi arasa naho yabisubiyemo, kuko yigeze gutangaza ko avuga ati njye nigeze kuganira na Tshisekedi kuri telefone, ndamubaza ni se abarwana muri M23 ni abanyekongo? Tshisekedi aravuga ati soso e Kongo, ati ni abanyekongo koko. Ati none se kuki utaganira nabo ugakomeza kuvuga yuko ari abanyarwanda nyamara uzi neza yuko ari abanyekongo? Bati biroroshye cyane, ganira nabibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo by'intambara bihagarare. Ariko Tshisekedi avunira ibiti mu matwi, ntiyashaka kubyumva. Rero William Ruto yasubiyemo ibingibi, ibyo yabigarutseho hari mu nama ya CEO Summit iherutse kubera i Kigali mu Rwanda, ihuje abanyapolitiki bagiye batandukanye. Ruto akaba yaribwo yabigarutseho n'amagambo yavuze mu gihe leta Kinshasa ikomeje gushinja u Rwanda gutera inkunga umutwe M23, ibintu u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana kenshi, ruvuga ko ibibazo bya M23 na Kongo bireba abanyekongo ubwabo, bidakwiye gushyirwamo u Rwanda, ahubwo ko u Rwanda icyo rushinja Kongo ari ukuba bafatanya n'umutwe w'iterabwoba unagizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 wa FDLR, kandi ariyo mpamvu rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, kandi ko mu gihe cyose Kongo igikomararana n'uyu mutwe izo ngamba z'ubwirinzi zitagomba kuvaho. Rero Perezida Paul Kagame nawe akunze kuvuga ko abarwanyi ba M23 ari abanyekongo bagomba guhabwa uburenganzira bwabo nk'abaturage ba Kongo, ndetse ko ibibazo byabo
bikwiye gukemurwa binyuze mu biganiro na leta ya Kinshasa, intambara hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kinshasa. Rero muri iyi minsi yongeye gukaza umurego mu ntangiriro za 2025, ubundi nibwo yongeye gufata indi ntera, ubwo uyu mutwe wagabaga ibitero byihuse bigafasha gufata imijyi ikomeye irimo Goma muri Kivu y'Amajyaruguru, igafata Bukavu, Kivu y'Amajyepfo ikanafata Uvira. Yose ari imijyi ikomeye cyane M23 yifatiye mu gihe kimwe mu mezi yombi atarenza abiri. Ibintu ndetse byanatunguye leta ya Kinshasa kuko bari bafite ingabo n'akagabo, bari bafite ingabo za SADC, bari bafite abacanshuro, bari bafite Wazalendo, bari bafite FDLR, bafite abarundi, ariko M23 irabataka irabakubita cyane ku buryo rwose babuze aho berekeza. Nibwo SADC batangiye gusubira kuzinga ibyabo, barataha basubira muri Afurika y'Epfo, basubira Malawi, basubira Tanzania, abandi abacanshuro basubira mu Burusiya n'ahandi, babuze uko ibintu babigenza. Nibwo rero abarundi nabo bacitsemo igikuba ariko bakomeza guhanyanyaza na n'uyu munsi. Reka mbabwire ko hari umugabo witwa Moise Katumbi yamaze gushyiraho ihuriro rirwanya gahunda za Tshisekedi zo guhindura itegeko nshinga. Muzi ko ari ibikorwa bya Tshisekedi bimaze iminsi byo gushaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo azabone uburyo yakongera kuyobora indi manda, nubwo bavuga ko harimo ingingo zafasha ubutegetsi bw'Kinshasa kuba bwateza imbere igihugu ndetse no kugira ibikorwa runaka bitera imbere, ariko benshi bakavuga ko afitemo amayeri yo kugira ngo mu by'ukuri yongere kuyobora igihugu muri manda yindi itaha, cyangwa se ishyaka rya UDPS ryongere kubona ayo mahirwe nyuma y'uko rwose ibyo rero bikaba byaramaganwe cyane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, harimo n'uyu nguyu Moise Katumbi. Reka mushimire cyane mwebwe mukunda Neza Media TV, mukore subscribe, mukore like, mukande share, ubundi muduhe comment. Mukomeze kugira ibihe byiza.